cebisa abantu abathize, uyabona. And two, kuzoboshwa iy'ngane zabantu. Sambina sekumele kube yithi esikhipha iy'ngane zabantu manje laphana, uyayibona leyo nto leyo, ngoba bayathanda nokuthi bavele bebiza amaphoyisa bekufonele bethi ukuphi, kanti bafuna ukukubopha kahle, uyayizwa leyo nto. So sesathatha nje isinqumo sokuthi yazini-ke manje asilindeni, asitsheleni abantu umphakathi ukuthi naba abantu abangenzi kahle, naba abantu abangahlinzeki ngamanzi, uyabona. Then umphakathi sekukuwo, uyabona. Ubuholi basedumbe sesibonile, kunobuholi obufikile ngaphambilini balida idumbe, kwangena nobunye balida idumbe, kwangena nobunye balida idumbe. Mhlawumbe ebuholini benhlangano ye-EFF makuthiwa nakho after uyi-4 noma ngeyi-5 i-EFF ithola amandla nobuholi bayo ilida idumbe. Imuphi umehluko esizowuthola kwe-EFF ohlukile phakathi kobuholi be-EFF nalobuholi bakamuva? Mina mfethu kahle kahle ngikubongela in advance umphakathi wasedumbe ngokuthi kube khona i-EFF edumbe, futhi kube khona abaholi abaloyal entweni abayenzayo, uyabo. Ngikubongela in advance. Uyabona my brother, thina njenge-EFF la kumasipala wasedumbe kunento esiyibukayo lapha. Abantu masebe lapha kwamasipala baphenduka ikhulu mfowethu, baphenduke bashintshe entweni ade beyiyo before, uyabona. Bakhohlwe ukuthi ngoba belapha baphakanyiswe umphakathi, uyabona. Bakhohlwe ukuthi ngoba belaphana basazodinga ithuba lokubuyela. Thina njenge-EFF siyinhlangano kakhulu eholwa ngabantu abasebasha, uyabo. So le struggle esisiqalayo from 2013 kwi-EFF sifisa ukuthi ngoba sisiqale, it's a generational mission, sisiplalela iy'ngane zethu nabazukulu, kodwa siqalwa yithi. Thina sohamba hambe sizophelela endleleni angithi. Then masiphelela endleleni abazukulu ney'ngane zethu will take over this struggle esisiqalayo, uyezwana. So mina ngendlela engibona ngayo, once thina njenge-EFF saphatha emkhakheni wasedumbe, mfowethu ngiyawabongela ama-security ayoqashwa permanent, because we will abolish this thing yokuthi ama-security umasipala soze sife ukhona. So why ama-security engaqashwa permanent kwamasipala? Siyababongela ama-general orderly abazobe beklina kamasipala ukuthi bayoqashwa permanent labo bantu labo. No ukuthi nawe uyongena 6 months uphume, no, qashwa permanent, uba ne-payslip, uba ne-medical aid. That iyona isithunzi somuntu omnyama thina sifuna ukusibuyisa. Asifuni thina ukuthi sikufide ukuthi mfowethu uyabona sikulethela ukudla, uyabona. Thina sifuna ukuthi sikunikeze into ezokwenza ukuthi wena uyithengele ukudla, uyabo, for the rest of your life, uyabona. Yabo. So thina iyona ndlela esikholelwa kuwo, siyababongela, uyezwana. Siyababongela abantu ngokuthi even ama-greater, umasipala uzobuyela ukuthini ube nama-greater awo. Ukuthi ufile akekho umuntu esiyomqasha siqashe i-greater yakhe, so sebenzisa ama-greater kamasipala, uyezwana. Ku-greater zonke iy'tradi, sibe nama-TLB ethu ukugubha emathuneni, uyayizwa leyo nto leyo, ukulekelela abantu. Hhayi ukuthi khona abantu esizobanikeza ithenda ukuthi wena ngoba une-greater, then umuntu uyathatha umasipala 2 million, u-greater nje ima ngosuthu kuphela, u-greater ibilenyoni nakhona engeke aqede uzohuhuluza. So kahle kahle lokho kugcina kubalimaza isithunzi sabaholi, uyezwa, especially silinyazwa obani, yibo laba osomabhizinisi, uyezwa. So mina ngicabanga ukuthi into yosisiza ukuthi asibuyisele nje usulide njengakuqala umasipala, uyezwa. Kube nabantu abangomama abasibazela emakhaya esazi ukuthi sibaqashile, bayasebenza baklina iy'tradi, uyabona. Bayasebenza kubilanyoni, bayasebenza kolokishini baklina iy'tradi, uyezwa, every day, uyabo. So alright, ngike nganikeza ithuba kabantu ukuthi ababhali yonke imibuzo abafisa ukuthi beyibuze for kaZungu. Babhalile abantu-ke kaZungu. Umbuzo wabo wokuqala nje abathe ngikubuze bona, uthi lona i-EFF sithini istanti sayo ngey'tolo zabokufika ey'bonakala zivalwa eMangosuthu? Ngey'toro ey'bonakala zinjani? Lokhu kwabonakala ngathi kuvalwa iy'toro la eMangosuthu. Mfowethu, engingakusho thina siyi-political party mfowethu, si-EFF. I-vision yethu is to achieve economic freedom in our lifetime. Sifuna ukukhululeka nje ngakwezomnotho, uyezwa my brother. So ukukhululeka kwethu kwezomnotho mfowethu, into engingayisho la,
kule nto leyo stands uma ubuza ukuthi stand sami sinekuphi mfethu le nto umphakathi uhlukanise phakathi uyezwana. Yeah. My brother, yingakho singafuni usibona si-associate kakhulu uyezwana, because la uzofika wena ngithi mina ngiyazivala isitoro, ake ngibekise nje nesitoro ngathi uthe eMangosuthu. Yeah, eMangosuthu. Okay, ake ngibekise ngesitoro lesi salapha kwami e-Abbas. Yes. Yabo. Lapha e-Abbas bashona abantu bakhona ababengosomabhizinisi, then zasala iy'ngane. So uma sey'sele iy'ngane, mawucabanga mfowethu, labantu balaphana abasebenzi, ngiyabekisa, angisho ukuthi kanti ngiyabekisa, abasebenzi uyezwana. So if labantu bengasebenzi, mina njengoMpilo uma sengifika mina